Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Wah, sepertinya ini kita itu mencari ondel-ondel, Tayo, terus Marsha, Upin Ipin teman-teman. Squid Game sama Poppy teman-teman. Wah, itu kok pada ngumpul di situ ya teman-teman? Wah, kita ambil ada Mars ya teman-teman. Warna merah. Kita taruh di teman-teman di sini. Ada ngumpul teman-teman. Wah, ada Ipin. Ada Ipin teman-teman. Kita taruh lagi. Wah, ada Upin. Kok beda ya teman-teman? Satunya pakai peci, satunya botak. Wow, ada SpongeBob yang jumbo teman-teman. Wow. Kita ambil lagi. Wow, ada pocong ondel-ondel teman-teman. Wow. Taruh di sini teman-teman. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Ada apa ya? Wah, ada boneka Squid Game teman-teman. Wow. Ayo kita ambil lagi teman-teman di sini. Ngumpul teman-teman. Ada boneka penjaganya teman-teman. Wow. Ayo kita ambil lagi. Ada apa ya teman-teman? Wah, ada boneka boba teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ada warna coklat. Kita ambil lagi ada. Wow, ada mobil pemadam teman-teman. Wow, ada mobil beko sama mobil molen sama Tayo teman-teman. Yang terakhir teman-teman, Tayo. Ada warna biru, hijau, kuning, merah. Ada 4 teman-teman. Wow. Banyak sekali ya teman-teman. Ada ngumpul. Dadah teman-teman. Jangan lupa subscribe dan ditonton ya. Dadah. Sampai jumpa.